The chin post zo tu lengai tu nan di lak nan kot kanin tlai chan na thong ni kul le thum Zing ni ni Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu ram kul pali le ram chen pakhata SSC ni Minister of Security and Border Affairs than non nak an to sagaram chanin August thla chunga twal chung mi somli le panga SSC ni an tha na Kumria thongthak ding mi Thailand Prime Minister Hlun Thaksin Shinawatra chu Thailand siang pasang ni kumkhat thongthak ding in angai thiam Thawngchim na kan thok changlai ma rat farm bol ka se Kachin kaya karen chin le malde ram chana hum him nak le ramri Minister of Security and Border Affairs na chu September ni khata thlen non nak an to na kachin ram kul hum him nak le ramri Minister Colonel Ong Chilin hun ma a Colonel Chotura an chia kaya ram kul minwei mun ma a Colonel Tan Su Ong karen ram kul Colonel Miumin Ong hun ma Colonel Min Tu Cho Chin ram kul Colonel Hanwin Ong hun ma a Ting Chun Ong an chia e man le ram chen hum him nak le ram re Minister Colonel Cho Min hun ma a Colonel Nelin Su an chia tia thai ase SSC ni August ni khata lak shwa ken tharuk chung ram pi nol ngai nak an lak chap chan e Minister rank lai hun ma tam pi thlen no nak an to ban tukin adang rank Minister zung zonga midang an thlen mi an tam ngai tia thai ase Sagaram chanin August thla chunga SSC wa ka Putin nun nak alia mi twal chung mi somli le panga an tia ram khel lei thongtla bom tu AAPP ni September ni khata athan SSC wa kap ni an tha mi na hi pa som thum le paruk le nu pakwa an di laka somli le panga an se chu chunga ral pho cha an tlai an tha chan mi na hi kul lenga an si tia an langter chupina nu panga le pa paruk an shen ri na SSC World Cup ni uknak an lak thokin sagaram chan chunga SSC World Cup ko tang umbe chai sungni phungning lawin thongthlak dingi bikhya na ka to pyak mi na hi nu hlei ruk le pa som nga le pali an di laka minung som sari an si tia APP ni alangter Chun hla chol changna ka twa tu phun ha cha jin ninga kan balu pengin August thla chunglonga SSC World Cup ni an tha mi twal chung mi hlei khat an tia trambaw ngai tu pakhat ni achim Makwai ram chen jise chu pengkan tit khwale chikan khwa kar jise chu in pakhu ko mocho lama sakrem na company mocho pakhat chu ka antongi mocho achit mi minung panga an thi tia twal chung mi nani an chim August ni somthum le ni khatsan le sumilam panga tluka jise chu in pakhu ko laya akal mi je in ama sakrem na company mocho chu Shyam tlai phu pakhat ni an ka tia thei ase company mocho an ka na kong chu aman mi ase kauna in SSC he pe hlei nak an ngai lengai lo chungal aselo athi mi ruak pol chu September ni khata SSC World Cup ni an valak na tia twal chung mi pakhat ni achim athi min ha chu AA ong komsom li engineer khainwei luin komsom thumle komsom thumtluk pa pathum an se Anma athat tu na hi mi se Shyam tlai da an si ti chungal aselo bantukin Shyam tlai le zong ni thatnak an to mi umri lo September ni khajing leya SSC World Cup som nga leng chukan tit le chikan khwa leya ralam an siali chekhlat nak an watwa tia twal chung mi na sanin thei ase Sagai ram chen chong u khopi bazara ni jan September ni khata SSC World Cup ni twal chung mi pakhat chan ka I athi pina bazar pongkam ummi minung hleinga an tlai na tia twal chung mi na ni an chim September ni khajing sumilam pariat luka cycle pakhat a phir mi pa panhi chuphung an buar tin SSC World Cup ni an ka na I cycle a chit mi chu kheng lawin thil a chomi kumsom nga tluk pa pakhat tu an khen tia twal chung mi na ni RFA ya an chim September ni khazan le sumilan pathum tluka basara kumkulin kumsom thum le kum nga kar palhenga shong chu SSC World Cup ni an tlai na I September ni ni tianga an tlai mi na chu an luat ri lo tia chong u ummi pakhat ni RFA ya achim khote lein chong u khopi a akal mi na pa pol chu phunglam an ngal lo cha pa panhi chu cycle ani phir e chu cha SSC World Cup ni an ka hnai cycle a phir mi chu
kheng lawin midang tu an khen azan leya minung hlenga tluk an tlai hna tia achim chap SSC World Cup ni an tlai mi hna hi dor ngei tu khote lein khopia mi hang aswar mi aidin dorin achhuak mi minau hna le bazara thil achomi hna an si chong o palek sakhana an kalpi hna tia chong u khwa mi hna ni an chim ramkher thongtla jaw khen tu APP ni nolngai nak lak nuin September ni khat tiang an khomswat mi chazin ninga SSC World Cup ni ram mi thongli le kul le khwa an tha changha e minung thonglei ko zariat somri le paruk an tlai changna tia an langter August ni som thumle ni khazing le sumilam pakwa shonga ngyongle pin pengkoma SSC ni van longin ka da unak atwa arwanga in pasha shong an rok e ralam asial mi na ni twal chungmi panga an tha na tia KNU Brigade 3 in Trambau ngai tu ni achim KNU Brigade 3 mun ram ngyongle pin pengkom chung cheu chi le mung penga SSC World Cup ni van longin bom athaki ka da unak atwa Keral Cup khamaya sanga som kwal pakwa phu fon na song khote le aralam sialin mun an khwar SSC vanlong ni bom athak ruanga twal chungmi thongareng lo cha himnak muna an cham na SSC World Cup ni chaman khwale apong shong mi khwa twal chungmi na thilri cycle le in zwa satril na cha an fir e motoin ani kalpi na SSC World Cup ni khote mun tampia ralam an sial cha ni hin September ni sing lain KNLA phu fan le SSC World Cup kar ka da unak achhuak tia thai ase SSC World Cup ni van lain ka da unak atwa pina volei lein syam ngan du tok an thlai khote le songa ka da unak an twa cha khosom li reng lowin twal chungmi thongsha leng chu anumnak chwa takin an sam tia thai ase Kachin ram suiku peng cheu chi khwa mun akhwar mi SSC World Cup chatma som riat le pariat kutang khala ya som sari le pasari sakhan le palek sakhan chu athli ten kan ka hnai SSC World Cup panga an thi paruk hliam ma an twar tia KPDF ni an than September ni khalsing le sumilan pathuma KPDF ni chun an baka hnai sumilan pathum leng ka da una ka rau hnuwa SSC World Cup ni van longin an rakbom hna cha sakhan la khawlawin an kir than tia thai ase kada unak chunga SSC World Cup pakhat PDF ni an tlai MA1 zone khatalin syam nam le kwanjei masat an lak tia thai ase Nizan September ni khat chun no sumilan pakhat a sakairam chen myong peng GAD sunga mun akhwar mi SSC World Cup na chu PDF ni John panga in bomlung sha an thak no na e SSC World Cup pali an thi pina liam ma twar an tamtia CDS awemin chimnak nol ngei tu pakhat ni chun achim chu operation atun SSC World Cup na chu sagai pengkom battalion pani talin twal chung syam tai phu le nga fon ni andau na twal chung syam tai phu fon le liam ma twar lawin nu an tol khautia myong peng trambau ngei tu ni achim Sagai ram chen selin chi khopi swemu cho phungki biakena mun akhwar mi SSC World Cup chokan ka na e pali an thi tia jima pim pengkom battalion 16 ni an than SSC World Cup le palek som thum shong ni mun an khwar nak swemu cho phungki biak in chu September ni khazan swemilam pakwa shonga kan baka tia jima pim pengkom battalion 16 ni an langter mungiwa na ma kha in SSC World Cup ni mun an khwar nak swemu cho phungki biak in chukan baka e an sakhan la kho ding tiang kan team kauna in bom tural cup an rat cha nu kan kir tak na salin chi khot chunga SSC World Cup ni mun an khwar na khi mun ruka ase e swemu cho phungki biak in mun an khwar na khi abp bik ase tia jima pim pengkom battalion 16 in trambau ngei tu bu Australia achim Chukada unaka chun jima pim pengkom battalion 16 chamanchia company 3 ni kan ka SSC World Cup lain pali an thi pina hliam ma fak pu mi an tamtia hliam ma fak apu mi songan kan ma lain athi mi la hliam mi kan lautia an than alwan chia August ni kulini li liaw songa jima pim pengkom battalion 16 chamanchia company 3 pu sina Salinji Wambao Company Gate ngak tu palek pakhat chu mai thal zun ni legend kwan hi CDM arak twa tia thai ase Ramkip ni Myanmar ram chunga an chhia mi phi khamnak atwa an to arwanga Singapore ram United Overseas Bank EOB songni
September ni khat thokin Myanmar ram bank pol he ani pe tleinak an sa di changtia Singapore Channel News Asia ni alangter UOB bank ni hin Myanmar ram bank account da tangka chianak le chhuanak vialte ri akhia di changlai mitampi ni manmi credit card chu Myanmar rami amang tu cha tha te in service an pe ti na lai lo tia an langter UOB bank ni nai tia SSC ral boy na ni ani chi ton mi Myanmar Airways International Bank account panga chu an rak chu di changna tia thai ase Kumriat Thawngchim ding mi Prime Minister Hlun Thaksin Shinawatra chu kumkhatlong Thawngchim ding in Thailand siang pasang Maha Vajiralong Khorni angai thiam tia Royal Gazette ni September ni khata an than August ni somthum ni khata Prime Minister Hlun Thaksin Shinawatra ni Thailand siang pasang sina zangfa nol nak cha achial siang pasang sini nol nak cha an chial tika phungning te in siang pasang sin phanding chun thlani tiang arauton mi asina in Prime Minister Hlun Thaksin Shinawatra chakwa chu nikhatlong arau tia thai ase Thaksin chu Prime Minister rian araktuan liawa Thailand ram le ram mi cha thil tha arak twa pina siang pasang chunga dot nak le zon ro nak angai mi ase tia Royal Gazette ni an langter Thaksin chu aswal nak angai chi bechei sungni bia an chei piak mi song achau hlan ani hi atar changpina angandam nak song achalo tia langter ase Thaksin Shinawatra chu August ni kolani ni a ama pumpak za fighter in Thailand rama akir e walong borin thong ina an kalpi kumriat thongthak ding in bechei piak asina in siang pasang ni angai thiam cha kumkhatlong thongthak ding ase Tutan kan Thawngchim nak chuma vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shan ni hin hi zerteni ase thai Zing hi zerpeni ase cha Thawngchim kanidin la e nikhat ni tua thong pang thar he kani tong chan te na lai kan YouTube channel the Chim Post TV channel hi subscribe kan to pek re sau ding in kanin som na